anateswa sababu ya kunywa maji. Sijue maji gani unaikunywa. Sikia, huyu mwanamke wa Samaria anakutana na Yesu. Anamwambia Kristo ya kwamba kisima kinaenda mbali. Ingekuwa kuko kitu cha kushota ningekupatia. Watu wengi leo wanaishi na hali ya kubaguana, lakini Kristo anaangalia ndani ya kisima. Anasema ya kwamba mwanamke, ungelimjua nani anakuomba maji, ungempatia na yeye angekupatia maji yaliyo hai. Ni kusema nini? Mwanamke anastuka, anaangalia kisima cha baba yao Yakobo, sababu kuna watu leo wanaishi kwa kisima cha baba yao Yakobo, wanakitukuza sana kisima chetu. Wakati tunasema kisima, kanisa, usione kisima, lakini ona kanisa, ona mahali unapoabudia. Maji gani unakunywa? Ile maji unakunywa inakata kiu. Sikia, hata shetani kwa anashangaa kuona mtu mwenye kwenda kukisima, anashota maji, anarudia na maji, anakunywa maji, lakini maji yenye haiishe kiu. Sikia, uko katika kisima cha Yakobo au uko katika kisima cha maji ya Kristo? Kuna utofauti. Anayekunywa maji ya kisima cha Yakobo, kiu haimanizike. Ataenda asubuhi, anaenda magharibi, ataenda kesho, ataenda kesho yake, anashota maji, lakini yenye haimsaidie kuisha kiu. Angalisha ndugu yangu, Yesu anamwambia ukikunywa maji nitakayokupatia, kiu kitakatika. Kwa nini? Kama kweli maji unayokunywa ni ya Mungu wa mbinguni, neno unalisikia ni neno la Mungu, kwa nini alikusaidia kutoka katika dhambi, kuacha uovu, kuacha matendo ya uasi? Lakini utakuta leo wanaojisifu juu ya visima vyao, mimi moske yetu, mimi roho alitoka ni mbinguni, mimi dini yangu kitabu kilitoka mbinguni, mimi niko na alama kubuso, mimi navaaka kanzu, mimi nanawaka maji, mimi niko wa aina fulani, nina Roho Mtakatifu. Lakini maji gani unayokunywa yenye haikusaidie kukata kiu ya dhambi? Kiu ambao Yesu anasema hautaona kiu tena kama ukikunywa maji ya Kristo, yaani neno la Mungu. Kwa nini ndugu yangu unatembea sana kwa kanisa, kwa imani yako huko sijue ni imani gani, lakini matendo yako yameonyesha ya kwamba kiu hakijaisha? Bado ungali mlevi, bado ungali mzinifu, bado ungali mwizi, bado ungali unatembelea wafumo, bado ungali unakata, unaingia masiasa upite. Kiu haimanizike. Ndugu yangu, hakuna mwenye uwezo wa kukata kiu ndani yako kama neno la Mungu la kweli. Ungali unakunywa sababu neno halijapata nafasi. Neno likapata nafasi litakata kiu. Ndugu yangu, uko katika kisima cha Yakobo au uko katika kisima cha Kristo? Maji unayokunywa inakusaidia? Leo ni siku yako. Ita kwa namba, wewe ambaye ungali unalemewa na pepo ya mzinifu, ungali unalemewa na kiu cha urevi, kiu cha madawa, kiu cha wizi. Ita kwa hii namba kusudi usaidiwe na maombi, maana kisima unacho labda ni kisima cha Yakobo. Hatuko tena kwa kisima cha Yakobo. Kisima tuko nacho ni cha Yesu, chenye kukata kiu. Haleluya kanisa.